Izjemno. Kam to leti? Noro. Zdaj snemam, tako da se lepo obnašate. Prav, Lidija. Ti mate, to leti vsaj 30 do 35 metrov. Zelo dobro. Ne vleci leve roke. Težo zadrž na leve roke. Kaj pa tako krivo gremo? Zelo ga ravno, ne? Lej, ti pač ciljaš luknjo tam krivo, ne? Ja, ajde. Izjemno, izjemno. Prav, Petra. Poglej to, no. Pa to traja leta, da takole... Petra. Ja, bravo. Punce, pa vi ste polni občutka, je to neverjetno, s kako lahkoto to, ne? S kako lahkoto. Poglej to, no. Bravo. Bravo, Petra, bravo, lepo si nakazala, Petra. Lepo si nakazala, Petra. Odlično, Lidija. Jaz vem, da bo zdaj Petra udarila to, ne? Težo zadržva na levi. Si že predstavljaš, kako to ostane drugi. Cel. Tudi ko greš nazaj. Ko greš nazaj, zadrži težo na levi. Nekaj pometuje skozi. Da bo lažje. Zdaj ne, da ne bi bilo prav, da prenašaš težo, ampak te... Tako. Kar dek.